FIFA World Cup hi khovela football manga in elna lian le Ropui berania khovel rampum pui FIFA noya injek lute in elna khovel champion zone na khovela athiam ber zone na ania wangin Ropui lo thailo he in elna hi kumsang khazakwa somthuma khan nei chanania South America atangin bulang chana kumin sanghi somni paruka World Cup khel tur hi voi somni pathum an nei na tur alauni ve tareng mai FIFA World Cup hi kumli dana nei thin ania ma se hun masalama khan intercontinental travel le indo puya wangin harsana lian tak an to ka an duang point in elna an bua sai thei talawa kumsang khajakwa somli pahni le sang khat jakwa somli paruka World Cup nei tur phei chu indo pui pahni na awangin an nei thei lawani chu wang chuan kum in sangni somni paruka World Cup khel tur hi avoi somni pangana tur ani lain avoi somni pathumna ani pha ta jok engpo ni sela tunchuma chuan FIFA World Cup player Ropui le thazwal te in elna ram in el Zawng ina an ramtana thabera an ngaite an thlan khom an fe chua tirna he in elna Ropui taka player Ropui tak zinga chero pui zualte kan soidona thirna kia jirin kan soilan ba khi Ropui ti te po kan nei mai theye thir dan ain an lo awangin Ropui kan te na ri kan kham chin ain ang lova chu wangin ngai dan athumun vek theilo ti hrema sata ila World Cup hian player thale langsar tak ma se talna lem lo anom thina chung ho chu kan soitur an ni lova tuna kan soitur hi chu FIFA World Cup lo talna tak to te an ni tita ila afia mai o me kumsang khajakwa somnga pariata dai to khan FIFA World Cup Ropui taka che khamikum sang khajakwa somnga pariat World Cup of 2 ti hiala an soi auma chu king of football nina an pek Brazilian legend Pele hi ani khati lai khan Pele hi kumsom pasari mi chawania World Cup hi Sweden a Europe rama khelniin Brazil hian World Cup an la choi ngai mi lawa kumsang khajakwa somnga final in pet kai ma sela an plom chu wangin kumsang khajakwa somthuma tanga kheltan World Cup a hian Brazil hi hun masa panga an champion lawa World Cup voi rungna Sweden a nei kumsang khajakwa somnga pariata ero lal thar piangin sulnu Ropui bik an hnuchia Brazil hian avoi khannan World Cup no moi an choita ani khamichuma Brazil an champion theina tur khan Pele hian atho hlok hleya kumsom pasari mi chau alani chungin ramtan World Cup khel tura an hruai te po hi in elna kheltan ani ma point aro puisa to hrim ati thei bok o me in elna antana match masa pahnia Pele hi alano pangbok nen an chorngam ta chi alawa player senior jok tongriat nga jok te an chora ma se an match thumna sawifiahna Soviet Union an ne tumin an chor ta thunga ache that ema wangin quarter final an chor zui lea sikhat faya Wales an ne na goal Pele hian khung zuin an ram semi final a hruai thleng chumi hnuwa Pele hi dan theilo ti hialin an soi chun zoma stage asang tiala a khel thatual tuala semi final a France ma chonin golnga gol niin Brazil achak puya hemitum hian Pele hian hat-trick asiamani World Cup semi final a France laka hat-trick asiam taka phei chuan Pele ming hi hemikum World Cup a langsar ber ani lo thei to lova hemitum hian Pele ho hian Brazil hi champion ta in World Cup an champion voi khatna antong kan ti kha Brazil tan lungphum poimo phum ma satu te zinga Pele hi atangani hemi do chia World Cup kumsang khajakwa samruk pahnia neya khan Pele ho bokin Brazil hi anin lan lea ma se hemitum hi chon Pele hi match masa pahni a khel man tin ain liama wangin ain lan chun zom thei talawa kumsang khajakwa somsari World Cup a ero Pele hian goal li khungin final a Italy goal khata an ne tumin goal te po akhungani kha kumsang khajakwa somsari World Cup a hian Pele hi atalna hle ani tin amu phak ten an soi thina khovelina achin chhia dan po ani engpo ni sela Pele hian avoi khanan Brazil hi World Cup a champion puya Pele hian World Cup champion no moi player langsar puina an choi phak lo hi voi thum lai a choi mana World Cup big chau clear point a record hi apui hle king of football hi football khovela in elna sang bera hian aduai lo viau mai kumsang khajakwa somruk pani bika Pele hun lai hian Brazilian forward Garincha kha Pele omlo laya Brazil khai tu berniin World Cup chanchina player Ropui big zinga an soitel thina sang khajakwa somruk pahnia Pele ain liam hnu phei khachuan Brazil in nga na berani Garincha hian kumsang khajakwa somnga pariat sang khajakwa somruk pani le sang khajakwa somruk paruk World Cup te kha a khela kumsang khajakwa somnga pariat le sang khajakwa somruk pahnia azona Brazil an champion na konga khan atho hlok hle
sang khazakwa somruk pani bi ka phei khachuan quarter final a England laka goal ni khungin semi final a po chile laka goal ni akhunga hemi tum hian ache that ema wangin hemi kum World Cup a player thabera an thlanga joint top scorer zinga telbokin top scorer ani telbok ti na ani chu golden ball le golden boot adong kopani ma se hriat telata na tha chu tuna FIFA in golden ball le golden boot mumal zoka akalpui ang hi chuan heti hun lai hian an la kalpui lova tuna an kalpui hi kumsang khazakwa somriat pani atang khan an trana tuna an ti ang pui lo hian heti hun lai hi chuan an ti kan shedonia engpo ni sela World Cup hun khata hetiang dong kop thei player hi tlemte an oma kumsang khazakwa somko hnuwa phei khachuan an om tamia lavani kumsang khazakwa somsari palia khan Gerard Muller kan hmu ve le a German legend football khovel ngai san ron zingami ani khati lai khan West Germany an oma East Germany an om boka World Cup an khelh ve le ngal chuta po group khata an la om dun zuya Gerard Muller hi West Germany lama an key player ni in ma se group te bula East Germany hnuaya anom thung hemikum World Cup a hian first round group stage a Gerard Muller hian goal khat chawa khunga te bula West Germany panina ni puin second round group stage anin hlangkaya second round group stage a Poland Sweden le Yugoslavia tenen om hawin Gerard Muller hian goal ni akhunga group te bula achung bera a om pui tichuan second round group stage a group pani chau omatangin group te bula asang berveve Netherlands le West Germany ten final an khelta a anram hi goal ni goal khata chakin an champion ani he final match a hian team pani ten goal khat ve an nei lain Gerard Muller hian West Germany changna goal akhung hemikum World Cup a hian Gerard Muller hian goal li akhunga assist pathum anei tel boka anram tan a tholok le West Germany tana goal khung tam berania chuba ka chuan hemi tum hian FIFA World Cup a goal khung tam ber record all-time top scorer record goal som pali khungin asiam thara he a record hi kumsang ni paruk khan khum tu anom ta chawa Ronaldo Nazario an akhum thei ta shama goal som panga akhung tlingani kha tuna ero chon Miroslav Klose kha goal khung tam ber niin goal som paruk akhung Gerard Muller hian FIFA World Cup a match som pathum a khel mana goal som pali lai akhung ania World Cup a match a khel zat aya tam goal akhung hi apui shan pa ve shim hemikuma Germany champion theina konga tholok tak dang langsar chu an defender poimo France Beckenbauer khania chuwangin West Germany champion puitu an soin Gerard Muller le France Beckenbauer te ming an soideu kher zela Beckenbauer hi chu center back rim role niin tun thleng po hian football khovela center back omto zonga a thaber pola ngai ania then khat phe chun a thabera an langai an champion tum hian West Germany hian match sari an khela clean sheet voili nein match sari atang hian match lia Beckenbauer hian goal aven him pui tina ani chu kumsa khazakwa somsari pariata Argentina a World Cup khelania hemitum hian in elna thleng tu Argentina an championa hemituma Argentina an champion theina tura an player poimo berti ngam chu Mario Kempes kha ani Kempes hi Spanish club Valencia a khel thina heti lai po hian Spanish club tan la khelin kumsa khazakwa somsari pariata Argentina World Cup squad a player om zonga Kempes chau hi Argentina rampona in khel squad a om chun ani tichuan hemikum World Cup a an match masabera Kempes hian goal khung lo ma sela an match ni na Poland laka sinhifaya an chaktumin goal ni te hi akhunga Peru laka siruk faya chaklein hemitum hian goal ni akhung le bok final Netherlands machonin goal thum goal khatin Argentina hian chaka Kempes hian final hian goal ni khungin Argentina hi World Cup a avoi khanan a champion pui ni mai lovin hemikum kumsa khazakwa somsari pariat World Cup a hian Kempes hi top scorer ania best player ani tel boka ani kha omlota sela Argentina an champion lawang tiin voin thlengin an soi thinani kumsa khazakwa somriat pahnia Italy in player Ropui bik an nei velea chu Paolo Rossi ani kumsa khazakwa somriat pahnia hian Spain a World Cup khelania hemitum hian Italian striker Paolo Rossi hi avul le FIFA World Cup khelhma lok kuma Italian footballer match fixing awangin in shem auma Rossi po hi match fixing tuar tu te zinga telin hei hian a national team a tel turin kong ati harsa zual ta boka thanjinga atel lo mai po lawom takani man chutiang kara chon Italy kai shoi tu Enzo Bearzot khan Rossi hi ramtan ainlan ngei theina turin anram media te chu afin khal ti tamaila media te chu Rossi kau ani theinan afui pora media kaltlangin Rossi chungchang hi asoi chuak fowa
chu tianga media kaltlanga mipui riru a min nu chuan borok chia engma om talovin Paolo Rossi po hi Italy hian ngai ngam takin anram mipui te atanga social na om lovin World Cup a an hruai theita a du thlanna managerin thu nei sang viau ma sela mipui anlung oilo chuan chu chuan harsanna asiam lian thei viau maya chu wangin Italy managerin media kaltlanga mipui riru su khlek a herrem lai tak hi thilpoi mole fu big ati thei Mase Rossi hian World Cup a bul atan thalem lova a match masalama pheichuan beise phak chi lo Mase achefu lo rei lova Brazil an machon tumin hat-trick asiama aming achertan Italy in semi-final anin hlan kai theina turin player tangkai berti ngam ani chhota zel boka semi-final a hian Poland machonin sinhi fain Italy an chaka hemituma Italy goal ni te hi Paolo Rossi khung ni in Italy hi final a hroi thleng ani ber maya final a team tha West Germany machon lein final a hian Italy goal masaber akhunga an team goal thum goal khatin West Germany laka hian achak pui hemitum World Cup a hian Paolo Rossi hian bultan fulo ma sela ain siam tharang leya goal rukhungin goal khung tam berania golden boot adon baka player thabera thlan ni in golden ball adong tel bokani kumsang khajakwa somret paruk alawin herchuak velea khovelin voin thlenga asoi fo thin Diego Maradona World Cup a champion ne anti ta kha alo thlengta a kumsang khajakwa somret paruk World Cup hi Mexico a khelh ni in Diego Maradona ti lo chu Argentina squad a hian in nga na tham ramdang nena khaikhina player thabik ti tur midang reng anom lova Mase Maradona an nei miawa chu wangin an hu hang aliana Maradona mo phurna ero asang le tichuan Italy laka Maradona hian a goal khatna akhunga Argentina hi group stage paltlang puin quarter final a England laka Maradona hian goal ni akhunga hemitum sangkhajakwa somriat paruk World Cup quarter final match ha Argentina in goal ni goal khata England an ne tuma Argentina goal ni te hi Maradona khung ani kanti rual hian a goal khung pahni hi tun thlenga football khovela soizui lole larber pol ani ta zel pakhat jok hi hand of god tia khovelina asoi kha ania England goalkeeper Peter Shiltonan aronti boimain Maradona hian akutin ball alau khoi zewa gola lutin referee in gola apom sakta boxia hei wang hian tun thlengin English ho riru aladam theilawa Argentine ho chuan ani ta thung a goal pakhat jok hi anmani lam side atangin khelmuala thui tak ball khala English outfield player ho mai baka an goalkeeper chena a boom vek nuwa a pet goal ta khania kha goal kha FIFA World Cup goal of the 20th century a hial an thangani kha hemikum sakhajakwa somriat paruk World Cup quarter final match ha hian Maradona awangin England an trapa Argentina in besena sangjok an nei pha thung tichuan semi-final a Belgium ma chonin Sydney fain an chak zuya semi-final a Argentina goal ni te hi Maradona khung ve ni lein an ramin quarter final a goal ni an khung te semi-final a goal ni an khung te hi Maradona khung te ani ta zela Argentina tan khan Ropui dan kha Ropui bik takani ti vongvong tham atling final match an khelta a West Germany ma chonin in khel munam le ngai nom taka goal thum goal ni in Argentina hi an chaka Maradona hi German player te hian ven takte in an venga an ven na sat ema wang hian hun tha po nei tam lovin Maradona hian goal a khung lo ta nge a Mase a thian te pet goal tur asiam sak tur ero German ho hian andang thei tangang lova Maradona hian goal khung lo ma sela minute somriat pangana a Argentina in goal thum goal nia Germany an ne na goal nun ber buru chaga khung tur asiam saka Argentina hian anram chanchina avoi ni nan FIFA World Cup no moi an choita ani khamitum World Cup a khan Maradona hian group stage a Italy laka goal khat akhunga run of 16 a goal akhung lova quarter final le semi final a goal khung mangin anram an chaka final a goal khung tur asiam sang mangin anram Argentina hian an chakna goal an khunga chutianga champion ta chuan ni voin thlengin kumsang khajakwa somret paruka Maradona che dan hian soizui ala hlowa mitam tak phei chuan World Cup a Argentina an champion timai lovin sangkhajakwa somret paruk World Cup a khachuan Maradona a champion ani anti hemitum hian Maradona hian goal nga khungin assist voinga anei boka player thabera thlan ni in golden ball adong tichuan kumsang khajakwa somkwa pariat alawin herchuaka thangthar jok te poin chiang le zuala kan mitha le thei kan hmel hriat chian le zual te po tita ila Zinedine Zidane alo langta a sangkhajakwa somkwa pariat World Cup hi France hian thlengin a thleng turam France hi an champion France team a hian midfielder thabik aoma
chu Zinedine Zidane hi ni in ani hi midfielder a po thiam bik anti khelh thina chutiang khopa player class sang a khelh puite ngei poina an ngai san ron chuan an ramin kumsang khazakwa somkwa pariat World Cup a goal an khung masak ber dugari gol khung tur kha asiam saka Zidane hian bulatan tha hle Zidane hian an match masa pani South Africa le Saudi Arabia an machon tumin khel ma sela an match ni na a Saudi Arabia an machon tum hian red card a choya wangin group match thumna a khel talawa round of 16 a Paraguay an machon tumin ain lan lo le boka round of 16 a hian bench a thutluan ani Zidane a tel lovin sikhat fain extra time a France an chak thei shrama minute za som palina Laurent Blanc a gol khung an chak pui ani kha me cha khan Zidane a omlo alang sar zwal leya chu wangin France in Zidane hi all tir an tum to lova quarter final atangin bultan tua an da le team tha player lang sar kol tam Italy nen quarter final anin machona goal an khung theilo awangin penalty shootout an thlenga France hi goal thumin an chak hemi tuma penalty pen masaber chu Zidane hi ni in ring tok takin apet lutani semi final a Croatian machon leya goal ni goal khatin France achak pui le Zidane a omchuan France hi tlarlaya an chak mai ni lovin kong engkima team thazok ani dai zel ti thei hialin Zidane a omlo hi France team a hian alang thin ani tichuan final match a Brazil an machon ta a France hi sithum fain an chak final a hian Zidane hian alu mangin goal ni akhunga hemikum sakhazakwa somkwa pariat World Cup a hian Zidane hi omlo ta sela France hi an champion lawang ti in minol puin an soizui pha a chutiang khop chuan gol khung tam lem lo ma sela France game khiding to player poimo bi kha ania atel lo na mecha France kha amuang lova Zidane atel ero chuan France kha an kha amuang thin ani bere kumsang ni pani World Cup a khan Mizoram a ngei po hairstyle magdang lam tak mai moi lutuk lem lo alar hluayani kha tu wange kan ti chuan Brazilian Ronaldo the phenomenon wang kha ani sangni pani World Cup hi Asia khomol puya khel ani tum khani in South Korea le Japan in anin thlen troma team thabera ngai zinga mi chu Brazil khani in an champion tareng boka kumsang khazakwa somkwa pakwa ana taka ain hliam khan Ronaldo hian football achol san mayang ati in khovelin angai changa kumsang ni pani World Cup a player lang sarber alani don ti tuman an suang tua om love chutiang chu ani chungin kumsang ni pani World Cup a hian Ronaldo hian group match thuma goali akhunga round of 16 a Belgium sinhi faya an ne tumin goal khat akhung leya quarter final a goal khung talo ma sela semi final a Turkey sikhat faya an ne tumin Brazil changna goal akhunga Brazil hi final hroi thlengin final a Germany nen anin machona team tha player nei thave ve an nia tu zo nge ding changang ti hria thiam har satakani ma se Brazil a Ronaldo a miawa chu danglam na thlen tu ani Ronaldo hian final a hian goal ni khungin heng goal ni mang hian Brazil hi sinhi fain Germany laka achak puya Brazil hi kumsang ni pani World Cup a champion puita ani kumsang ni pani World Cup a hian Ronaldo hian match sari khelin goal riat akhunga kumsang khazakwa somsaria jarmularan match ruk atanga goal som akhung nuwa World Cup tum khata goal khung tamber ani tahial Ronaldo hi hemitum World Cup a hian goal khung tamber ania Ronaldo nuwa hian World Cup tum khata ani aya goal khung tam anom le tamia lava Mbappe eroin sangni somni pani World Cup a khan match saria goal riat akhunga wangin Ronaldo su nu hi ani rualani Lionel Messi po hi soi mai thei ani talova ani hian kumsang ni somni pani World Cup Qatar neya khan group round a goal akhunga round of 16 quarter final semi final le final ate World Cup a round zongzonga goal akhung kim veka hetianga group round le knockout round zongzonga goal khung vek thei chun ani tahial Messi teram Argentina hi group C a Poland Mexico le Saudi Arabia tenen anom hawa an match masabera Saudi Arabia machonin Messi hian penalty atangin goal masroi khung ma sela Saudi laka goal ni anchua goal ni goal khatin an tlom tadayani kha wang khan Messi le atelna Argentina kha World Cup an champion lau le beiseina alian ngal le Messi hian World Cup no moi achoi le don lawani hi Argentina hian beise an phak don lawani hi tiin mitam takin an soizuya ma se anin siam thangal an match ni na Mexico machonin Messi hian goal khat akhung ba ka assist pakhat anei tela an match thumna Poland machonin sinhi final chak leya Messi hian goal contribution nei lo ma sela atangkai hle tichuan Messi hawin an ram Argentina hi group a pakhat na an nia round of 16 a Australia machonin
Messi he minute samthum pangana gol ma hruaya khunga Alvarez an akhung belnen Argentina hi gol ning gol khatin an chaka quarter final a Netherlands ma chonin World Cup chanchina yellow card phor tamna ber match kan mu kha Messi he minute samthum pangana assist Ropui nain Molina pet goal tur asiam saka minute samsari pathumna penalty atangin a pet goal zui lea Dutch team hian an sipur hi su Zawng penalty shootout an thleng heta hian goalie goal thumin Argentina hi an chaka penalty shootout a hian Argentina ta na pet ma saber chu Messi hi niin a pet goal ani Netherlands an paltlang hnuin semi-final a Croatia sithum fain an hne lea Messi he minute samthum palina penalty atangin goal ma hruaya khunga assist voi khat anei tel bok final a champion lai France ma chonin in khelh munam bi kan muwa Messi hian goal ni akhunga ma se goal thum ve khunga anin he tok ta ka wangin penalty shootout mangin an ching fela Argentina ta na pet ma saber chu Messi ni in a pet goala Argentina hian goalie goal ni in penalty shootout a France an hne Messi hian kum samthum pangami ani in aswang tua thin World Cup no moi a choita ani kum sang ni somni pani World Cup a khan Messi hian match sari a khela goal sari khungin assist pathum anei tela goal contribution som anei tling World Cup hun khatatan chuan goal contribution anei kha asang le FIFA World Cup hun khata man of the match choi moina voinga dong thei ma saber ni bokin chu hemikum sang ni somni pani hian apui tlina hemikum World Cup a hian player thabera an thlanga golden ball adong kum sang ni sompali khan alodong to boka chu wangin FIFA World Cup a player thaber choi moina golden ball voini dong thei om chun ani sang ni somni pani World Cup khachu mitam takin Lionel Messi World Cup tiin an sui ta hialani heng kan soi tak player Ropui tak te hi FIFA World Cup no moi choi to te an nia FIFA World Cup a no moi choi to zinga player Ropui zuala khovelina angai te an ni kan trom puyem ti ero chu atir lama kan soi tak ang khan thirna tlang azir ani dona soilan ve om taka in ngai kan soilan lo te po an om mai theye kum sang ni sompariat World Cup a Mbappe su nu te po kha Ropui rong kai chu ania ma se kumina World Cup ala khel dona wanglai mangmek ani bok nen han khel phot sela kumina asul nu tenen lom khomin he kan topic huanga hian rin lutin kan update anga kan soi kai vele ang chu ole khatichin kha tungtuma kan topic kan soi jaw theina chu ni vele phot ro se